Dekendiat nga suka ban keren halor kan ka video hakabaya kan ka video ngelayo anaki social media bat kan ka video kala sapreng hakalak saudang jong ka social media hapo ka khasi ke jongi laong ba habang apa ya kan ka video kano nga i sangsat ya kineki thei khasi ki ba yo abriu mynder bat ki balasha iehbeiñ hau bat habang i pet ya kineki video ngikin mau ya kiwe thei khasi ru balasha lehbeiñ balasha iehbeiñ hau mynder shisngi hau ka jinglong kan thei kam tam ka thei khasi ka de ka ba shisha namar ba lada lek breu khasi ru kalong kum ju hi dalai dekhar ru kalong kum ju henrei ngi ipang met chibon lada u mynder u iehbeiñ ki thei khasi banyak bale urang khasi hawat namar bale urang khasi umnot ban lehbeiñ tan hadu katata namar bakadai ke breu lane ka dok asnam lade henrei mynder pa perkhat kita perkhat be bigi ki po acaj ki po ariti kumta le dusman ma phat be jongi kata ke jumot chon khar kata dekat kum ke jing yo i ke janga henrei yo dana padang jong phi le se ke bakham nap lane kham dan jingmot ke bakham jelio sa komen hapo aja kan ka video bat habang apa ya kan ka video ngaken mau ya gitu ki ya kan news badang supply chain hakabala ong ba tang haki live house nam ki khasi jengi ki layo khun kamba lai lak tam na ki mynder bat ka khubor na simet na sugar pat ya ki senrang khasi baro bakin nom lehbeiñ ya ki thei khasi bat haba pila lek lok lane lek tengah wadnom steng por bat tori hak sumar hak yaki namar yo lese yaki lek breu biang do mynder bat dalale mynder ka ipang arsha bani bale urang khasi jongi किया है तो हम बोला ऐसे तो क्लिप हो इधर आसाम बुकाजान में कारबियालों आसाम बुकाजान में वो तो क्लिप हो गडखार के साथ आई के तो छोड़ दिया हमको ने रखा है नहीं दिखता है तो क्लिप दिया है इसलिए मैं अपना bat pet na ka breu ka balayo lok mynder la slam bhai imat namar ki khun ki la ha du ka te bat pet ni ki khun ro imalong isangsat shisha bat ka pen diaw men sim ru yanga bat pet ru bat tang man keren khasi ru kam danang tikna shu ka ne ka breu ko ki rang khasi ken ma bhaw chu lehbeiñ chu i ken thei khasi namar ba pitep ba ka jab ru khasi ka dan hatmir cha ka jingdu chat namar ba menta ki por ka de ka por chang ka jingyale padang u khasi jongi bat ki mynder bat phila ban iru ba ka jingya khi namata ka ilp ka mr rs ka to ban yadan ki chat ban riu ki bawan shabar ban yada ki chat ban riu khasi ki jongi baba bun u khasi jongi hi u shenrang ba lehbeiñ le kho yaki thei khasi ki de ki shenrang ki balali ki bakam kai bat kidik senrang ki basukwa brai tangado katanga keren ke jingshah na mangalai I wat tanga snong la dero bat dalang ka bala ya kum kini ki jat senrang de ban ai ka jing pinstam ka bat tikna khnang bakin pinduna ya kan ka jingle kam kai chungki ye ki thei khasi बोनो तो कारबियालों आसाम में तो क्लिप किया है दुख किया है इसलिए खाना पीना नहीं मिलता है अच्छा से इसलिए तो क्लिप वोट किया है इसलिए अपना मामा का घर में हम आ गया अपना देश में कितना तो बच्चा हो चुका है हमारा बच्चा 3 ठू है और कहाँ में 2 बच्चा सो गया छोटा है तो लोग अभी तो जल्दी सो गया तो लोग सो गया तो बड़ा वाला है वो तो अभी नहीं सोते हैं जल्दी Korpion khar klampion tangba anle kum no hi ken babun na ki thei khasi jongi ru kisi ngap bhayu senrang uba kam kai uba le lali bat uba su yalang tang sitang por bat sa phet lok no bat sa iehbeiñ no le kum no ka jing embryo kam dei ka basuk ka baso sat ka bor nga thrai na makla ka shong ha ken thei ka jingshah la ne ka jing mon ka dei chung ken thei baki haban jit hi yo no senrang uba ibet bino senrang ubam ibet bat
go kikin thai khasi sngobha de jet yushnrang uba ikap bandri hok yapi wa jungap itu shnrang ke bakam kai ki ba shu wa taman enjoy tang stang por bat to mentang nyepet bina ya kan ka video ha ka ba ka ege ka breu ka dan kampan ong kat kum ka jingsham chongka ha ka ba kala yo breu mende bat kikin thai khasi ru kan thop lang shnrang bat siam kum kane ka nuksa ka ba kane ka breu ka lamat ha ka ba kala lilok mende इसलिए हम बोला हम भूल किया है अपना जगह छोड़ के अपना देश छोड़ के दूसरा का बात सुन के हम चला गया जगह छोड़ के लेकिन हम अभी समझ में आया ना इसलिए हम खुद बोल रहा है लड़की लोग कभी भी अपना देश अपना माँ को छोड़ के मत जाओ छोड़ के कभी भी भूल के मत जाओ जो लड़की उठ रहा है अभी वो लोग कभी देश छोड़ के मत जाओ बहुत तकलीफ है परदेश जाएंगे परदेश जाने से बहुत तकलीफ होता है बहुत दुख होता है हम दुख किया हम समझ रहा है हम इतना दुख किया है इसलिए हम बोल रहा है लड़की लोग कभी भी भूल के घर का साथ शादी करके देश छोड़ के मत जाओ अपना देश में रहो अपना जगह में शादी करो अपना जगह में अपना जात का आदमी शादी करो अपना देश में अपना जगह में बैठो तो खुबले चिबोन स्टट फिक्लम हुआ पंछी भी न लॉ रंग में ये halor nong rim mayi pipun chi wa to wa mon hoi ki panar yong I o chong kha gi chakit khar ni bha da em gi bru yong I wa chem chi tom sem ching e wa chong kha du khar ti te daw ka pan chi da leng ka wa to wa mo hoi de paten le paten mo hoi chong kha gi yagit khar o sa le ben gi klim pamban gi ki penyo khon gi ki hadin te em ching e sajagi wan phai biang seksong la jong ite nong rim pan chi ko da leng ka बोलो आपका क्या तकलीफ है असम को नहीं बोलो असम में तकलीफ बहुत किया है खाना पीना में भी तकलीफ है हर काम में भी तकलीफ है कोई साथ नहीं देता कोई मदद नहीं करता जो काम करना अपना काम करने पड़ेगा अपना मेहनत अपना मिलेगा तो नहीं खाएगा कोई आई के नहीं पूछता है तुम लोग खाना मिलता है ना देता है नहीं कोई नहीं देता है सब अपना तकलीफ में इसलिए आसाम कार्यालय में कभी कोई लड़की भी मत जाओ अपना देश छोड़ के परदेश कभी भी कोई मत जाओ बहुत दुख बहुत तकलीफ है Teh bakat do ngasuk ban ang ba om dai mga keren ben ya kan ka thai khasi dan ne kiwi kin thai khasi ru dan ne yu rang khasi ru balangat akan no ka apat dan ne kan no sep snail ka jongki han ngasuk keren ba sngo ba bakin yelek ban kiar na kini ki eki baro dan mentaka jing ba ka jat ben riu jongi